ndagusuje woje kureba aya makuru. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani iragaruka kuri interview ndende yagiranye na Michel Platini. Akarero yagarutse ku mwami Dybala, akaba rero avuga ati Dybala ni umukinnyi ukomeye cyane, mwiza cyane, ukora ibintu byiza cyane kandi akabikora muri style nyinshi zitandukanye, atariko itandukaniro ryanjye nawe mu gihe cyanjye mu byukuri igihe nakinaga, ati nuko mbona yataka cyane kandi afitemo ubuntu by'ubumaradona bwinshi cyane. Akarara umusore umuhanga cyane. La Gazzetta dello Sport kandi iragaruka ku ikipe ya Inter de Milan iri muri gahunda yo kwiyubaka mu buryo bukomeye. Akarero Antonio Conte avuga ko Milan Skriniar ndetse na Bojan Valero ntaho bazajya, nubwo Milan Skriniar ashaka n'amakipe menshi cyane. Hanyuma kandi ngako afite abandi bakinyi benshi cyane agomba gutanga, abo yatiye nabo agomba kugurisha. La Gazzetta dello Sport kandi agaruka kuri rutazamu Nigeria ukina ikipe ya Lille rero Victor Osimhen, bavuga ko byamaze kurangira na Napoli kabisa, akaba miliyoni 30 rero n'izi kipe ya Napoli igomba kwishyura Lille kugira ngo yegukane rutazamu. La Gazzetta dello Sport kandi yagarutse kuri facteurs Zlatan, mu byukuri yavuga ko Zlatan yahimaze guhindura ikipe ya AC Milan kabisa, yireba n'imikinire n'abagenzi be na mentalite byose yarabihinduye. Uyu mugabo kandi banamushimira cyane rero kuri mugoroba araba akina match y'ijana mu ikipe ya AC Milan. Twerekeza mu gihugu cya Espagne, cy'amakuru Marca kikaba cyagarutse ku nkuru rero y'abashinzwe umutekano, abapolisi, abagisirikare, meya w'umujyi wa Madrid, bose bakaba basaba abafana ikipe ya Madrid rero ngo ntibazajye Siberes. Aho ubona kuri iyi shusho, urabona iyi shusho, urabona n'iyi foto, reba hangaha rwose, hano bita Siberes rero abafana bashobora guhurira ari benshi bi Madrid, ahantu hanini rero Madrid kabisa ku nzu ndangamurage nimba ariko navuga y'umujyi wa Madrid rero, akavuga ati nimuzahahurire mu byukuri ngo bajye guteza akavuyo geza bitwaye igikombe. Cy'amakuru AC cyangwa se AS kikaba kigaruka cyo gifite inkuru rero kitubwira ngo hari point esheshatu cyangwa se imfunguzo esheshatu zatumye ikipe ya Madrid itwara igikombe cya champion. Inatsinda match 9 zikurikiranye, igatsinda ibitego 17 ikinjizwa bitatu. Ingingo ya mbere, Real Madrid yakinaga ifite guhererekanya umupira ku kigero cy'impuzandengo ya 61%, hanyuma ikaterwa amashoti 3 gana mu izamu ryayo gusa. Ingingo ya kabiri, Zidane yakoresheje systeme enye zitandukanye ngo zatumye abakinyi bose biintegramo kabisa, bafitingamo neza. Ingingo ya gatatu itumye batwaye igikombe cya champion, ikaba ari record muri La Liga bashyizeho yuko abakinyi 21 batandukanye babashe gutsinda igitego muri La Liga ku ikipe ya Madrid. Indi ngingo ya kane, Thibaut Courtois yitwaye neza cyane mu buryo budasanzwe, ubu ngubu akaba agiye no guhabwa cya gihembo cya Zamora cya gatatu muri kariyeri ye. Ingingo ya gatanu, ni Ramos witwaye neza cyane adefanda, kurinda naho ndetse anagenda akanatsinda ibitego bigeze mu 10. Ingingo ya gatandatu, ni Karim Benzema wari uyoboye atake atsinda ibitego birenze 19, harimo umva kubabaza, harimo n'agatsintsino yatanze ku gitego cya Casemiro ubwo bari kuri stade ya Espanyol Coronera mu Catalonia, kandi niho bavuga bakapo cyane. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubwongereza, kinyamakuru The Telegraph ati Premier League mu ntambara, ati amagambo ya Mourinho, Klopp ati na Pep arabasubiza. Klopp ati uriya ntago wari umunsi mwiza ku mupira w'amaguru, amakipe akize akora ibyo ashaka. Mourinho ati financial fair play yarapfuye, ati meze nk'urubyiniro buri wese yinjiramo, ati birababaje. Pep ati muhagarike amagambo muri kwiyahuza muvuga ikipe yanjye, ati mwirebe mu maso namwe mwisuzume. Ikinyamakuru The Guardian ati Mourinho yababajwe n'imyanzuro y'urubanza, ati Klopp yavuze akababaro ke. Pep ati bari baturangije, ati bakagombye kudusaba imbabazi. Ikinyamakuru The Times, Klopp ati City gukurirwaho ibihano ni bibi ku mupira. Ikinyamakuru Metro kiti kasi mwasekeje abantu. Mourinho ati imyanzuro y'urubanza ya City ati ramabaje iteye agahinda. Klopp ati wari umunsi mubi ku mupira w'amaguru igihe ibyemezo byajyaga hanze. Pep ati dukwiye gusabwa imbabazi. Demireyo ikaba ikubisa titre kabisa ati intambara y'amagambo. Klopp ati nawe nifuriza bibi, atari kejo hashize wari umunsi mubi ku mupira w'amaguru no kuri financial fair play. Mourinho ati financial fair play yararangiye, ati ba nyira amakipe bashya nibaze urubyiniro rurafunguye, ati bashora uko babyumva ni nkuko yavuga kabisa. Pep arabasubiza nawe ati Jose Mourinho na Klopp bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka, ati bari baturangije, ati baduhanaguye ku ikarita, ati kwanza babanze badusabe n'imbabazi. Ikinyamakuru Daily Star cyo kirakubita titre ati nkubaganyi zagarutse muri Premier League n'intambara. Pep Guardiola yasabye abavuga amagambo kwanza gusaba imbabazi. Ikinyamakuru The Mail ati Pep arasaba abakeba gusaba imbabazi
Man City mu gihe Klopp na Mourinho batashimishwe n'imyanzuro y'urukiko. Ikinyamakuru The American kigakomeza Klopp avuga ati wari umunsi mubi, Pep Guardiola ati nawe wari umunsi mwiza, yampaye nk'aba bantu baricana. Ikinyamakuru The Sun nacyo kikongezamo Pep ati dufite ubushobozi bwo kuba dukina muri iyi league nubwo Man United na Liverpool na Arsenal zitabishaka. Impamvu rero ibyo bintu mwagiye mwumva Pep Guardiola yikomaye amakipe, hari amakipe ageze ku 8 yagiye muri kasi kwandika asaba yuko Man City yakurwa mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi. Akabantu bakunda amatiku we. Aya makipe yanditse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu. Ikinyamakuru demere kiratwereka ahangaha harimo Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham nawe, Leicester City yampanga nawe se, Wolverhampton yampanga nawe koko, Newcastle uraje ahubwo barakwica. Banire aya niyo makipe yanditse asaba ko Man City harumwa yose yarakubiswa araseba. Reka twigaruke n'ikimakuru demere rero cyatwereka Olivier Giroud kivuga ati rwose Olivier Giroud yahaye Chelsea kirori nyuma yo korera batsinze ikipe ya Norwich igitego kimwe ku busa cya Olivier Giroud minota ya nyuma y'igice cya mbere kirangira. Ikimakuru demere kandi nangaho urareba hejuru kiratubwira ati miliyoni 50 zatesheje umutwe Man United kuri page ya 77. Reka tujyeyo urabona ni Sanchez rero uyu nguyu wahawe agaciro ka miliyoni 50 giye bakoraga swap na Mkhitaryan. Uyu mugabo kwanza aragaruka ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8. Oregon Solskjaer yataye umutwe aramushyira heheze kandi akaba afite amasezerano y'imyaka 2. Uyu mugabo ku mwaka y'ibwa miliyoni 25 z'amapaundi ya satana. Yanatangaje ko adashaka no kuva ku mugabane Burayi, adashaka kujya muri Middle East ndetse na China bashaka kumushyingiza. Reka twikomereze n'ikinyamakuru demerere mu nkuru ya Diane Kajumba. Arteta arasaba club ye gukura impiri mu mufuka bagashora ifaranga kabisa, ikipe ye igakomera igakina Champions League. Ibyo arabivuga ejo ndi ikipe imaze ibyumweru bitangaje yuko idafite ubushobozi bwo kugura umukinnyi wo ku mafaranga ya Aubameyang. Arteta kandi arakomeza yemeza yuko ikipe ye ikomeye, yaba ikina Champions League bidakina Champions League iracyari club ikomeye ya abakinyi bajyamo niyo baba batari gukina Champions League. Bibutsa ko ikipe Arsenal imaze imyaka 4 idakandagira kurushanwa ryose ku mugabane Burayi, Arteta arifuza kuyigarura. Les amis, umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde kandi tuzagaruka ejo n'ibindi binyamakuru.